Mbanje kubasuza mu kiganiro cy'umunsi wa none turaza kuvuga ku makipe abiri gusa. Impamvu turi buyavugeho imwe niyo mu Rwanda iyindi niyo hanze. Turaza kuvuga ku ikipe ya FC Barcelona deal ifitanye na Atletico Madrid ndetse n'ikipe ya Real Sport. Transferi zitandukanye ikomeje kugenda ikora hirya no hino irushaho kugenda isinyisha abakinnyi. Nimba rubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ndasaba ko wakanda subscribe tukazajya tubana buri munsi. Nyuma yuko ikipe ya Real Sport ibonye ubuyobozi bushyashya, iyi kipe ikomeje kugenda yiyubaka igura abakinnyi bagiye batandukanye hirya no hino muri Afurika. Mbere yuko tujya kuri Real Sport n'abakinnyi ikomeje kugenda isinyisha, reka manze mbibutse ko hari amakipe yavuye muri Sudani aza gukina shampiyona hano mu Rwanda. Akaba ari nimwe mu mpamvu amakipe hano mu Rwanda akwiye gukomeza amakipe yabo n'amastaff yabo bagakora cyane kugira ngo iyi shampiyona ni shampiyona izaba ikomeye. Gusa ngarutse kuri ayo makipe, murabyibuka ko ayo makipe ava muri Sudani akaza gukina shampiyona hano mu Rwanda yagiranye amasezerano na zimwe mu nzego za hano mu Rwanda zishinzwe umupira, avuga ko nta mafaranga cyangwa se igikombe ikipe iramutse iba iya mbere, harimo za ziriya za Arahiri na za Remireke n'izindi. Ayo makipe ni ukuvuga ko aramutse atwaye igikombe ntabwo yatwara igikombe, ahubwo bayihereza ishimwe ritanganya n'agaciro k'igikombe. Ahubwo ikipe izahabwa igikombe ni ikipe ya hano mu Rwanda izaba iyikurikiye mu gihe yaba iri ku mwanya wa kabiri ari hano mu Rwanda, niyo izabagwa nk'ikipe yabaye iya mbere, akaba ariyo ihabwa igikombe. Mu gihe ayo makipe rero avuye muri Sudani akaza gukina hano mu Rwanda, nta makipe nubwo utavuga ko afite ikintu kinini cyane ari guhanganira, na amakipe afite staff ikomeye, amakipe meza yatwaye ibikombe bitandukanye byo hirya no hino muri Afurika. Ni ikipe ishobora kuza ikakugomwa amanota, so bikaba byatuma iyindi kipe hano mu Rwanda rero ni kunyuro. Ni kuri iyo mpamvu rero ikipe ya Real Sport nyuma yuko ubuyobozi bwayo bwaje kuba buseswa, iyi kipe igahabwa ubundi buyobozi bushyashya. Ikipe iri gusinyisha abakinnyi bagiye batandukanye, dore nyuma yo kugura umunyezamu Pavel Nzira bamuvanye mu ikipe ya APR FC, yaje kuba yibikaho na Kwizera Olivier wahoze unayikinira nyuma akaza kuyivamo. Iyi kipe ya Real Sport rero nyuma yo kugura umunyezamu, kuko bye bimaze kugaragara ko ifite ikibazo cy'umunyezamu, kuko uyu Pavel Nzira avuye mu ikipe ya APR FC nyuma yo kugenda atitwara neza, batangiye kujya bavuga ko ashobora kuba yarariye kagiti cyangwa se bakamushinja amakosa agiye atandukanye. Yaje kuba igura n'uyu munyezamu Kwizera Olivier. Nyuma ya Kwizera Olivier si we gusa iyi Real Sport ishaka kubaka ku bintu bijyanye n'izamu, kuko irashaka umutekano mu kibuga hose, habe muri staff. Ubuyobozi ni bushya ndetse bazanye n'umutoza mushya ndibuze kugarukaho, ariko reka tuganire kuri uyu mukongomani uzwi nka Yannick. Uyu musore rero w'umukongomani yaje kuba agurwa n'ikipe ya Real Sport, ndetse bivuga ko bamuguze mu rwego rw'ubwugarizi cyangwa se akazajya bakinira nk'umudefenseur. Gusa ubuhanga bw'uyu musore, afite imyaka 31, ariko ni umukinnyi mwiza, wa mukinnyi ufite experience ihagije ku buryo ashobora kuba yawukinira mu kibuga hagati nka midfielders cyangwa se hagati muri median. Ikindi kandi akaba ari n'umukinnyi mwiza ushobora gukoresha nk'umudefenseur. Icyo cyiciro nicyo Real Sport yaje kuba imugura muri icyo cyiciro nk'umudefenseur. N'umukinnyi rero ufite experience, kuko yagiye akina mu makipe atandukanye yo muri Afurika kandi akomeye, harimo amakipe nka Victor Club, akina muri Azamu ihari muri Tanzania, ndetse yakinye no muri Zayanga. Kugura umukinnyi nk'uyu ufite experience rero ni ukugira ngo baze kubona iyo balance, kuko ni umukinnyi baragiye ukina imikino ikomeye cyane, dore ko no muri uku kwezi twarangije kwinjiramo kwa mbere ni iyi kipe ya Real Sport ifite kuba yarangije kwitegura nk'uko uwo umutoza wayo yabivuze. Baraza gucakira n'ikipe ya APR FC imeze neza kuri Super Cup.
ayo ni amakuru ndibuvugaho ku bijyanye na Super Cup, kuko ndibuze kubikora mu kiganiro gikurikira. Nimba utarakanze subscribe uraza guhomba ikiganiro nikijyaho. Icyo mbwira impamvu ukwiye gukanda subscribe ni ukugira ngo video ikimara kuhagera uze guhita ubona iyo video mu bambera bayikanze bo n'uruca abana video bahita bayibona. Ikipe rero ya Rayon Sport nyuma yo kwiyubaka ku bintu bijyanye n'abadefanseri nuko ifite abataka barari ba Somani, ndetse mu bijyanye n'imikino iri imbere nuko Faninganye nawe agenda abereka ko ashobora kuzagaruka muri forme akitwara neza. Tugarutse kuri Kwizera Olivier kugaruka muri Rayon Sport yaje kuba ayisinyira amezi agera kuri 6, kandi ikindi kintu wamenya kuri uyu munyezamu nuko Rayon Sport nyuma yo kumusinyisha uyu Kwizera Olivier azajya ahembwa amadolari asaga ibihumbi 2. Uyu kandi Kwizera Olivier akaba ari umunyezamu mwiza, wabaye umunyezamu w'igihugu international hano mu Rwanda, ntabwo twamutinza. Gusa Rayon Sport si ukwiyubaka ku bijyanye no mu kibuga gusa, ahubwo yaje kuba ihindura umutoza nyuma y'umutoza wa Famia waje kuba agenda, yaje kuba izanya umutoza bamwita Bruno Ferri, nawe ni umutoza mushyashya waje ufite ingamba, avuga ko iyo APR yazengereje amakipe hano mu Rwanda, ndayitegereje ku mukino wa Super Cup. Ni igikombe cya hano mu Rwanda kizaba muri uku kwezi turimo, ku kwezi uboneyemo iki kiganiro. Ni ikintu cya mbere rero ukwiye kwitega kuri uyu mutoza mushyashya waje ufite ingamba zikomeye cyane. Ibyo rero nibyo ndavuga muri Rayon Sport. Tunyarukiye kuri FC Barcelona, hari akadiru hagati ya FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Atletico Madrid. Ikipe ya Atletico Madrid barashaka kuba batanga uyu musore Julian Alvarez, ubundi bakabahereza ingurane ya miliyoni 50 z'amayero, ubundi bakabagerekana uyu mudefenseri Araujo. Icyo kintu ni ikintu cyafasha muri FC Barcelona nyuma yuko bashaka kuba basimbuza nimero 9 wabo Robert Lewandowski, bakaba bamusimbuza uyu Julian Alvarez. Uyu Julian Alvarez rero mu gihe yaba agiye muri FC Barcelona yaba ari ubusatirizi bwiza, kuko ni umuntu ufite imyaka mike, kuko uyu Julian Alvarez mu gihe amaze muri Atletico Madrid yaje kuba ayitsindira ibitego bigera kuri 40, harimo 24 bya La Liga Champions League, atsindamo ibitego bigera kuri 11, ndetse na Copa del Rey yaje kuba atsindamo ibitego 5, byose hamwe bikaba ibitego 40 yaje kuba atsindira ikipe ya Atletico Madrid. Kuri Robert Lewandowski bashaka gusimbuza uyu Julian Alvarez mu mikino isaga 165 yakiniye FC Barcelona, yatsinzemo ibitego bigera ku 109, atanga na assist zigera kuri 22. So ayo niyo yaragezweho rero. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, ndagusaba ko wajya ukanda subscribe, ubundi tukajya tubana buri munsi.